Vesto murungi twakutangira makuru agacencwire erizoba nizoberero kubanza ebiro 29 ebyokwezi ku 12 omwaka gw'2025 kimanyisa bwabwemba bazamukama twaburebero bibiri okuhendera omwaka gw'2025 tukazo omwaka gw'2026 amakuru agacencwire tukakusyaho obutunu okuruga akashozi boma aho mu rurembo rwa Mbarara kandi urikujaga kusyaho Oine Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian oworumo rw'obubonero okatakaga kuretira ombwijire katubanze tukoreke ebikure byija bwebembire emitwe y'amakuru nekuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga investment limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atalnitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint ye lanji wa Global aletawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekurwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burungi netambula bulungi nebakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. gacencwire kireki abantu mushanju bekemwe bazikwa omureka mwezi omu district ya Rukiga. President Museveni yasiba na shera karuru mu district ya Butambara na Nampigi. Bwe tudda ku ludda lw'ebyenfuna emisingi y'ebyenfuna osooka n'otunula ku nguudo. Nyongera kutanjera omakuru gita gacencwire kandi agutwakurundanira orukuzaga kusyaho Oine Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian oworumi orw'obubonero twatandikira mu district ya Rukiga emberi y'abantu mushanjo abagwira mu rubutandu aruguto rwa Masaka Mbarara yazikwe rizoba omuri Chogo omugombore akamwezi omu district ya Rukiga emikoro yo kushabira emberi y'abantu aba yakorerwa hakanisa ya Chogo kandi yayebemberwa Bishop owoburebereze bwa Kigeze Right to Reverend Gada Kanjuna. Bishop Kanjuna yashaba abantu ba burijo ngo baba bari mu magara genseji bagume betebekanise kandi barukundana ahabwo kubenseji teri yeitu. Beno Burali isho mugenzi yayoleko kwabire nabayamba na munonga ombwiro bwabire atine mani okutwarira mwabira yakaburu muna wanje urugirende birabire nandabire kandi yabire mu mwana wanje munonga acucika macyabe nashire nimwe na yamushire
nantaka gwira na tukarengana jana yashaba abanyadini okugumana babashabira Roland ndiyo mujenyi owajwekera government yayoleka kubaferwa mnonge ntasa y'ihanga bagalo bamani banje na Brenda na ukuruka kahondo naona abanyabuzare abapare abanyabuzare ngunda egambo arulisho niwe byinshi ako kubanye ngoba kwinji programu nyingi ezabira yolekereire kukora sayuni yalimuntu alisosho hapo ayunda kushiriza yani kansa ekisune kyekiza kubaho ayakimana kino ndicho wachimanyi Ivan was a key person who was looking after our parents Uncle Denny and that's the father to Ivan so I see the burden is going to become obusasi n'okuturabwa bubaha mukorogu kandi kyabatura bagira ngu kibire kitakabahoga omukyanga kyabo gashaka Nelson ahimbisiwe Burare Nelson ahimbisubwe ago n'amakuru g'obusasi kandi bambe nshasha n'ekejo erijurweho abantu babo twagumizamu na n'amakuru President Museveni nagumizamu kuronda akaruru omuri Greater Masaka kandi rizoba yasibo mu district ya Mpigi hamwe na Natambara abatambara bamuraganisa ubushagiki ebiri kumna byo kubanza Omu district ya Butambara President Museveni yabuga n'abahagizi bacaye cyisho muri yabukoma mugombora ya bulawo abembezi ba NRM batari bamwe n'amakuru mu Greater Masaka n'abandi bebembezi baraganitse kurondera President Museveni obushagiki Mama Janet Museveni omukushabira President Museveni akaruri yashaba Butambara okagera President Museveni akagumiza munentunguka mu n'obusinge at least mujja kuzituwa mujja kuzituwa mwebale njagala mujukirenga nti enamba zino zemulaba wano nga bwe muze ku lwale ya NRM tezibeera za lwale yokka yashaba abanyabutambara ngo 2015 byoko kubanza mu mwaka g'2026 batorane President Museveni n'obushagiki bwingi ngo bitwarayize kutera karuru bataho makagabo barinda kakiko k'ebyobururu kurangirira olunaku lwa 15 January ennaku 15 za January mugende mwena temulekayo muntu yenna mugende mutuwa kalulu mujja kukatuwa mwebale kakati ekirala kyenjagala mujjukire President Museveni na NRM bagenda kulwana okulwanira unity mukitegeera if you vote for NRM therefore we'll be voting for unity oja kuba olonda okubumu President Museveni kuyabanaga n'abahazi yashobora babasekura mu nkire kuyire tafari soka tafari dembe
Museveni yagamba no ku government basekore nguto zo murembe kandi zitakakozwe kuzakorwa mu kirere kwija bwetudda kulunda lw'ebyenfuna omusingi w'ebyenfuna osooka n'otunula ku nguudo Butambala nali ngimanyi bulungi kubanga twayitanga mu bitundu bino butwali tulwana ate naguleyo munda ettaka ekisozi kati bwe twafuna obusobozi twatandikirawo ne tusika enguuto ya Chorus okuva Mpigi Kibibi Gombe Kayenje Mpenja Kanoni Kabulasoke Madu okwetolera yonna okutuuka Masaka enguudo eyo eyita mu Butambala era twagikola ddako. Museveni yajangwa amashanyarazi ababutambara base kutunga amashanyarazi kandi amiza amayonje nago gari mu kice kinana mushanja arigana ebyali 18 bitakatongera mizi nabyo bija kutunga kuruda rwa amashanyarazi ndabyo wane mu fayiro ntibulugombora zona embuga zegombora ezabutambara omusambu zona amashanyarazi gatukada ku mbuga yegombora gayinza kubategana tuka byaro byonna naye gatuuse ku mbuga yegomborola zona omusanvu ntibali wane mu fayiro amasimu mulema n'amasimu buli omu alina esimu kati amazzi nsome wana mu fayiro ndaba nti mulina ebitundu 82 ku buli 100 balina amazzi amayonjo ye pasenti 87 ku buli 100 ebyalo 18 byokka bibutana amazzi amayonjo kuva mu fayiro yange wano. Museveni yajangwa government basekombe kama ga primary kagana 8 naga sini 12 kandi byo bwegese ne bigenda jo mu district ya Butambala ndi Anita Tukunda. Anita Atkunda President Museveni na ijagumza mu okushero gushadikirizo bya nicakane naja kusiba mu district ya Nakaseke hamwe na Nakasongora kandi naija kugiraho akahumuro turi kwendera umwaka w'2025 kandi umwaka kwija okutandakana n'2026 President Museveni naija kuza omuchange cha Buganda arije kuba naronda karuru omurembo rukuru urwa Kampala twagumuzamo na namakuru abaturage cyangwa cyakatonya Ngombore yabumbire omu district ya Bushenyi batungira kamwenya amatama banyuma yo kutunga obuhereza bwa busha obw'ibyamagara abatungiro kuceberwa no kuragurwa kwa busha mu cyanga cya Katonya numbe Gombora yabumbire mu Bushenyi basimira mu abaturage cyangwa icyo okubaretera obuhereza bwa busha bwa bushanga ngo abaturage baraguza health center ya kabiri kandi nayo ngo obuhereza tuburu kubayamba kandi campaign kwatarine na numba Christmas tournament eyizire kweraho kuyamba kandi kareto obuhereza bw'amagara abantu banumba na munongo butari hihi nitwe kubanga health center 3 hihi ne yakabushaho kandi obuhereza kwa sakaba tari y'amasango bashangishaka so tube tugerezeho kugira ngo obuhereza obutuburete hihi n'abantu kandi abantu bakabasa kuganyirwamo bafuna indwara nyingi zo kusinga umuntu urukubarwire nitandika mpora mbirugumangwe ngwirwanaho rero mbirugwamara kwayo gavamani hato mutatandiro ubonero hati azahansi ndeba basobona batsobora kuba ratoragure mwena ndeba muyiza koraguza musemerirwe kongeto ntibancerera ninga sinkitandikira umprogaramu keze kuba tutandikire ahandi so hati ndiyo mwe mbasaba sponsoringere programu eji ataba mu kutubantu betanga muize tikreka account umbanka mumpeka mu byaro byonka ningana no kubika abashaho 20 ku rugoma rwa Rogatarga mwe nagamwe kishaka Adventist KIU Mbarara Regional Referral betabira mu kuragura no kucebera amagara y'abantu kandi babahabwira ko bazo marwa rubikirikare
bagireki iwo ho kuza kuna ho kuza umushiza kuza kushashara yo no harabize mu ngenga igeshara kandi muri yo gishira ndwara y'ubushamba ni kibanze yenda mwembere umugireki baraguze konko mushiza takashashara turoza torizo mujyango aze kuraguza kandi arureba tindi sigenderwe kuza kumutwaranka we naza kwicereza iyo noza gendo urabuze we eza batiyamba kuragura abarwire bitu twabasa kureba abantu bafuna services ziri preventive bafuna services ziri curative kandi bafuna n'imiringo yindi ahita babasa kwera mababa batakwemanya ngo bashasha abetabiro mu ruterano rwo kuragurizwa no kuceberwa kwa busha bashabirwa gumana bekebeza buri mwanya kibaritero kumanya magaraga bukugemi ababeteriro murango mba MP babo kureko kubabiho irwaro bari kubashabo bururu gashakwa Ben Muhoza webare Ben Muhoza muri witu ativesto murunji ni nkusima aho kuturebera hona kandi webare na nukutora na kureba TV West studio makuru agacenjire konko tucheze tubase kubantu muri ukacentu jagarukana n'amakuru agandi Beverage and Sacco brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. kurataho w'emyaka 8 itenga miliyoni 10 okuza India kushemeza ubwo mutima Mbarara umwana wanje ine cyendera mutuma kandi nemsi ero kutamuze shaka ekwingana kurataho gabanaga kushikibwaho Beverage Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. ahabyo bwegese abazire ntwera kubamanyisa ngo burutamu burukire umwana ushobora no mubuza ibyara kwitaga akora listi akoreka munande bitabo akoreka munande bukimu akoreka munande karamu akoreka munanda set ibyo bintu nebikwato bikuru munonga abo mweji kuyija ishomero so muri muziri twatukushaba ohereza umwana ugwire akushobore ibintu byara kwetaga then ni wote ho buryo ngo muga gwawe kureba ngo ibyetagwe byo wamuhereza then imishomo yatambara cyane ubwo bwo habuzi ahabyo bwegese Are you in panic? Oh, you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game power. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate ayo mkaru akatunda kumurembe nebindi bingana cyamshane kutandika shamu kagazi hangwe nibateke ngoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens omutura eshiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi wararasa Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security DJ kandi parking ne marira bine bara yo murembe table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahimbura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebikiraho tera no tumshanje mwenda 18 58 ninga no tumshanje no tumukaga ashatuna mukaga kuri kubujinege turaputaga no gamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone
suits z'umurembe iz'imbaga iza office amasaha ategagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe biri na shorts hamwe na belts nungi abarwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito za nungi is original iza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street aho amarugo kwanza rumu namba ya kana note mshanju munani ibiri emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note nze Stuart Kalisa director Stuart Trading Company ekole chokunywa echampeko drink wamone peko lista round baso nga twotadde akastiwa coffee twala omukisa okweyanza bakasitoma baffe mwenna okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda abantu mwenna abanywa ekyokunywa kyaffe abatwagira ku kyokunywa abatwagira ku sabbuuni n'abatwagira okunywa akabi akastiwa coffee baagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya era mbasaba ate nga mbakubiriza okuba akalulu akeedede waliyo kyeyamaanyi tukaleyo obwe turukwirira kutera akaruru 2026 twena tuterereyo wereka guta Museveni abwa mukuru w'ihanga ahabokuba niwaresura obusinjo mu ihanga atungwire byo bwegese ebyamagara hamwe n'entasi 2015 by'okubanza 2026 terereyo wereka guta Museveni chebera basi burihora hona Museveni abase kukume ebyo byona ebyakozirweho hamwe n'ebiri kuzakorwaho omucanje cyo kwija protecting the gain mu Uganda 2015 byo kubanza 2026 terereyo wereka guta Museveni tubaburwa nitubendeze kutera karuru ko businge Christmas Bunyaruguru Development Sacco yakuretera ishitire Kenyamurungi ahiburwa mwarije kwangura bwa nyuma yo kubana no saving emyeze eshatu kuruga kimaze kwikumi tabishatu byo kwikumi na 2025 otehireyo rero cyakomugisha gukora nkazana ko kwangura ebirabonye mwinshi wasavinga miliyoni 2 neshweka nemega miliyoni 2 neshweka notungo mugisha ko wasavinga mtwarata nemega mtwarata notungo mugisha ko kwangura netano nemigabe mtwara runetano notungo mugishago kwangura enkoko shukari omuceri emigazi neri nibaharonzi boda dance school fees agriculture emergency home improvement water harvest kamashoronzi neri nibashangwa Kasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch chambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katunga manager ogito wagito ko kaba tumukidara kaba takagiremo MC takize DJ atuna badawaye ngebyomo tugumise shankibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikiza nguko kushake nishamushanju nizeze nyine iyo ni sharakeki tukazakunyumbo nawo pensi yona nesente konga tanyuye mbo dukushekere teganisa wenda nigende mbogo yoka oine mbogo kanaba mu rugi ayiba mbere kore Noireji, Jemara Ligo Country Hotel and Culture Center. Omwanya munzo kujya highway. Obutunjiro cyamshana no kwegana mamani. Ebirabi na byo kwikuminebiri. Shemerego by'inshogoro bya Nohire. Omutezi wa saxophone. Hamwe n'umuziki gwa DJ Hardboy. Aha Nohire, ishoka shura nabeka yawe. Ogahalo live band. N'aba DJs abakali. Ebirabi na makaka boxing day. Nigo go kids festival family day. Izo bagabana kushaya. Bakazana n'abanyabuzane n'abanyamikago. Rero kusibura umwaka. Twegitebera shatune kimwe byo kwikuminebiri. Abizo bagegeza agwa. Otelgo fireworks. Rero twakira mwaka mu style achibaza mwaka kwato mwanya hati tera noti mushanje mukaga nshanje nibi 28 ninga za mukutu igongo .co.ug igongo ahebitagiyewa ebyo no kurya kwe obiro neke tengo cyo munasi obuzari sa Evening Health Training Institute Mbarara City ishomere kushomesa bunasi
obuzadisera ururengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika umucyamgoranyi hari Mbarara community hospital ija wetungira bukugu okwandika benje basya kuri kugenda umisha ishomero Evening Health Training Institute Mbarara City improving community health. Ebiro bikurebi shemerwa n'amashemerwa minji nitutabarusi ababona abatungira visas kandi ntumanyisa abantu mwena ngwe mihendo yitu tugishazire okushyahari miliyoni 2.9 byona bihwire kukorera cyayi cyenyonyi Dubai turire Christmas omuri Dubai. Hayes recruitment experts yabaretera interviews za aircraft cleaners, cargo handlers, security guards, warehouse workers, waiters na waitresses orwakashatu 210 okwikumene aha cyayi kacheka shahibiri zakasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwehanisa no kwabusha ninga free registration aha mirimo yona aha mataji gabo gona esimu not mushanju ina not rukumi ninga not mushanju ina itani hamwe na not mushanju ina not emwe 2 3 4 5 mukaga kuri mucho wararotekatekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Cyosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60x60 na 120x60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata tabaruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi kandi twagumizamo na namakuru agacencwire ageshwekeki omwana w'emyaka 4 na itenge sente miliyoni 10 okumutwaro mu ihanga area India okuza kumushemeza endwara y'umutima. Ow'emyaka 4 na itenga sente zero kushika miliyoni 10 okumutwaro mu ihanga area India kubasa kushemeza endwara y'umutima erukumanywa nka tetralogy of Fallot TOF eyazirwe nayo. Bita makora gazire yo gakangagira umwana wanje ayine chengera mutuma kandi nemsi ero kutambuze shagama te kwingana emwene mice eshe mwene term size term normal size kwesheme kuberi so nice cyakwisiza kubi and the solution was omwana na etenga kushemezubwa okorugera hari nyina w'umwana ogu akankunda ana omwana wakatandika kutunga uburemezo mu kwisi y'umwaka gumwe n'eshweka nuko kutandika kuraguza ku rugo mbazo kubona konka woni ntekateka aha kugira ngo n'umushaho akikana mangu hine kintu ekyari right aha mwana naza rifaro zagenzere bantuma banjangu ntwara umwana mu scan omu x-ray nkakikora njine nkakikora hakamu nagikozere results zargireyo zijanzigira ngo omwana umutima gweye n'umuhanga okunagira ngo nabwanyuma yo kwetorora umbashaka batara bamwe na bamwe akohereza bahirwa Mbarara Regional Referral Hospital aho bamucebire bakashanga umwana ogu ahi n'uburwirobo zikwetenga ni miliyoni 10 kushashora tickets zitu na visa and maybe na hagire kinde kibayetengamo aha muheru ekyakubencetengwa miliyoni 10 ebindi busomatinka biha they are sorted abarukuza kutwara no barabikoreho
obwa hat ana n'omwana we abasa kuri sente bwa nyuma yo kutunga obuhwezi kuruga mu kitongole kya Rotary nibetenga sente zo kugura tiketi na visa n'ebindi byetengo okubasa kuza omu ihanga lya India. Gasha kwa Akiza. webale akiza abanyambabazi ndabashaba kandi twongerayo irakubyitu ko akwana basa akwatireko umuziro gwe okureba umwana we yatunga amagara marunji. Twagumiza mu n'amakuru President Yoweri Kaguta Museveni araganisa ku government ye yari kuza kwatiraho za gurupi 5 ezaba makanika omuri za divisions za Kampala. Museveni azenga gurupa naza kujikwatiraho na sente ezirukwingana na biliyoni. President Museveni hona zirenga metropolitan area district seze mu Kiso na Mukono nazo nezavuganye bo project eji bodi yemwehebwe biliyoni mwe. Because what is now coming out kwebye bivayo is that we have two efforts. Tuina yokuteka mu amanyi ya 200. Sajja kama ozungu alipigede kati. The number one, the fund, the revolving fund. Esente ezokwewola ezokukyusakyusa. The Sacco. Mu bibiina byammwe. You people were speaking. I need just 4 million. I need 700,000. I need. Ebyo mugamba miliyoni 3, 5, mitwalo 7. Miliyoni 4. Mitwalo 7. Because that's what they were saying. That's what I need. Ebyo ebitonotono ebyo mubadde muwogere sente ezo. The best way is to have the Sacco per division. President Museveni obirashendekerezibwa omukazi we kandi minisita w'ebyobwegyese n'emizaano Janet agambira ebinyomwa abazi obwabire nabugana za gurupu z'abamakanika n'abinagara by'omuri Kampala n'emyanya egyetoolwire aha Rukooro Grounds. Now I agree that the 100 million is small. We can add on. That's I came. President yakiriza miliyoni 10 kyebaba cyo kitufunzo yagenda kwongerako asobola okwongerako to accept era yagala mukkirize that all the mechanics in Rubaga division ndi bamakanika bonna abali mu Rubaga division Kawempe whatever abali mu division ezo gyayogedde Makindye Kawempe Kampala Central, you form one circle mwegatire mu kibiina kimu so that you use this money to borrow from your circle, use and pay back. President honagizire government ine plan yo kugura itaka aho yari ayombekeza garaji z'omurembe zirumwe byuma iby'umurembe kuyamba abamakanika. Wekitiibwa President ebintu ebituluma ebimu ku byatusubizibwa twasubizibwa ettaka 10 ku 10 buli division. Owekitiibwa ekintu ekirala kituluma ne batusuubiza ebyuma masini zebatusuubiza Owekitiibwa President zigende ku ttaka eryo. The idea was to buy common user equipment. Yali ayagala okubanga bakoze ebyuma oba ekintu ffenna ebitugatta ebyuma ebyo. Sikwagala enkola eyawamu. Enkola because we bought the equipment and gave it to those mechanics. Ebyuma ebyo byagulibwa ne biweebwa abo bamakanika. But now I don't hear what happened. Tamanyi kiki ekyaliwo. Now then here in the other place. Not in Ntinda was for carpentry and so on. Ntinda waliwo ebyakubajja naye ayinawo wajjukira obulungi. Ntinda and Sambia was for carpentry. Nsambya n'Entinda byali byakubajja. Boba amakanika basimire President Museveni okubakwatiraho kandi bamuraganisa okumushagika omukarura akarukwija. Tufunye omukisa tukulembera mukulu kisa kya Mukama ne mama Seku abasobodde otujjayo otulaba gye tubadde nga twasiraana
ne musobola otusuusa ku kintu ekituufu bwe kiti era mukubeko mu ngalo gashaka abuli kali musengendo webale sengendo abulkarimu yo koti nkuru ekurirwa omuramuzi Emmanuel Baguma yabinga okushaba kwa kano Dr. Chiza Besigye okwemererwa okuhona yabaha amagezi umugezi jabanze ashobora kubishamba bwikirize ninga shagwange kandi naza kusharaho ahizore rya nyincha kare ahantu mweje Storejo kwera abe ready twija okujikwetera katubanze tumureho twija garuka n'amakuru agandi Oine mukoro nk'embaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zibike ibindi byona agasente kesheko tina events nibashangwa acomeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street Mbarara City ukumanya birukiraho tera noti mushanje mukaga 55 9 ananina tina events nitotwe ngo muri burenge rwizoba abino buhereza bw'umurembe Noro n'umwanya gw'obuhumuro oguma kusinde kandi kubonera muri Mbarara City Summit Gold Hotel ni toburaro bwo murembe buri cishenge kiri mu DSTV idakomuna wifi tuneza koteki za garden zimpango ezokorera mu amagenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe mu conference hall tune restaurant ekutebekanisa ebyokurya ebya buri muringo rero cyaka kukiringa binebara erimwe cyo kunywa cyona ecyo rukwenda ebyokwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 0 20 kinana mukaga mukaga tusanje asungine nakatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugerizooba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywe eco katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi yeina chama chayo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover negwa bakabiri food and beverages company limited otaka ikize myaka 18 otanywaho rya mjungu nsako yakuretera umucako kweta mu kazano kandi ukasingure bihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika kumara imyezi 3 tari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingure bihembe birinente ibihembe bindi birimo za water tanks smartphones embuzi emfariso za branjiti engoko n'ekitire cyanyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo bukonje bwora bure niko n'emicha yawe yo kusingura ereyongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loan agriculture loans boda n'izindi nyinji rya mujungu sako erashangwa rya mujungu nyakasharara kaharo muri kabale kandi ina mataji muri kahondo maziba buharaka mwezi gwa matunguru kigonji kabale rubaya hari gakanira rubanda tarwento butungamo esimu noti mchaji mchanjibiri anana mshanju 58 nkaga na mwenda Global High School ni teteshongoro cyo bwirobo omuri burenze bwizoba bine basalis kurugasinya yo kubaza kwisaya mukaga gatantira Global High School chini ya 2018 na mara yo mwaka guhwire na korobonera umwenda na hatindi yo ngarikire bitanu muri nshoma kandi nitikatika korobonera 20 umwaka gukwisa so abana mwe nabariyeyo mwize tishome hamwe kintu kikwasaganya bashange Mbarara ari Bulemba Road ashungine no muzigito mukurogwa abakari hagati ye town 0 Global
kurugera kimwe mu mutima bweshoza ankora Uganda ahiense n'imihononge burujuma rw'umwani ekitabya kandi burujuma rurimo no kwetekereza kandi rushoronwa cy'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho ukogo ara ankore Coffee Producers Cooperative Union SPCU kweretera umwani kukarangirweje gunusere gwinakahoho komutindo hasa gutebekanisi kweje kuri prometenderekere ukongera ibirungo by'itunyamurungi abahingi n'iminyeto no bahwerwa ankore Coffee omukora y'ukutungure byaro nywa umwana umurungi kumutano ogwa ankore Coffee ukutafuyirwa n'ibabasi ukukwamagara amabuye kandi ubara kusinya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kuceraho tera note munana note ishatu note itano ishatu obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka langi zino tuzirabirane ku bisenge ku motoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi bwe bulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuli tuzitulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siiringi weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Millennium Sacco 2012 eyireyo okutunguura hamwe n'okuyamba buli muntu wena bino buheereza nka voluntary saving, fixed deposit, joint accounts, institutional account, group accounts n'ezindi bine n'obuheereza bwa looni eza buli mulingo bine M-Sacco n'engashi mobile banking aba MTN za simu yawe imata star #5 Sacco ID ni ADMS member ID oteho account number yawe aba Airtel imata star #5 Sacco ID oteho nkaga na mwenda note mukaga member number oteho account number yawe bahichirire head office chombeko cha Church Community Center ali Maguta Street Mbarara ningashi amataji gabo Karugaga, Ibanda, Kabuyanda, Chinoni, Ngarama, Kamwenje, Njinda Branch, Kampala na BSU Branch omuli Bishop Stewart University. Esimu noti mshanju mnani ibiri 11 shinana na mshanju ninga noti mshanju noti mukaga ashetu na mshanju mukaga na mshanju anana mukaga. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abagiriza senior kanani ya mukaga kwisha kwanditsa abo amashoboka certificate na diploma ombunasi obuzarza na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kushikira kubara n'urujungu hamwe n'ibya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kuboine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka ebiri mfere buri mwete na hawuja gushoma amashomo ga technology kumwanje mugisha gukakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na bitakwira basaris zicyo njiro bita ishomero na shamba nyantonde hagutorwa Kampala Mbarara kandi kuma ibiri kukira hotera no tumushanje 8 mukaga nshanje ni 3 nshanje ni 5 ashatu na 4 Oine Elias Rutugusa high school Murshema muri Kitagata Town Council. So nibanza kusima abafresi Uganda aho tuhereza amashanyarazi umwanya guturumu amashanyarazi konka abafresi twabakirire bateza amashanyarazi kandi ngabura buri munga mweniwe wa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyinamaka abamabara na za hoteli tungasora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebyo kukira hotela noti ashatu na mukaga hatanu na mushanju ngaga ni 5 eyabusha your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand the chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN.
Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Bumbeire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbeire Ushanyi District ekwinira bwegese bulungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa abatendekirweje abeji nibahikira hidara lya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kujaga bembire Ushanyi District Bumbeire Secondary School in library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine neb center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana 2026 amanyebe kukiraho tera noti mshanje 2 atatu mwenda 21 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Amazina ninye Loida Charkunda tuyumuje mucyarubwa kamba nokora kandi ninye NRM kumani MP Mbarara Mbarara district ninyenda kubasha bangu twakire okuzarwa kwa Yesu Kristo umwana waranga kandi ninyama ngo atuzarirwemo azarwo metimayitu azarwo makagitu azarwo mbintu byitu byone bitukuba nitwora bihinduke bisya nimbendeza umwaka musya umwaka gubabere murungi gubabere gwihorere gubabere gubusinje kandi mujije mu mwaka gw'akaruru nimbashaba akaruka president y'Urumsebe akaruka Loida tuyino mujije ni mcara muhimbura enkunzi yanyu uri kubakunda tugende hamwe misho tugende na NRM tugende na president y'Urumsebe aha bwarahanganye girls of today and tomorrow. Welcome to Chibura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. St. Michael High School Rugazi nishamere rurunji eryo mutindo kandi rikwesimisa nishamere rya government hasi ya USE ryamusinje gwekerezia nerya dena boarding nirya chira bojo nabishiki nirishomesa science na arts ona level bina library yo mutindo computer lab ninunji eri muburi kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora ngakarichira mesi okuri kwegesa bine projects ngorodoche okuri sembuzi empunu kando mbyemizano hino uri kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebisha byishomero nibibasigwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga batera simu noti mushanje 288 abasa yuko mutuma bw'abashobozi twagumizamo n'amakuru agacenshira gecwe gacite cy'amaheru kamisha nawe kitongore cha government cyo kurwanira obugabe bw'abantu echa Uganda Human Rights Commission kandi wabiro munyeshenje kazi ahabwa district ya Shema Jacqueline ati rebwa bukurukuru arabwira besimbire ngo ibigambo bibice dere bikorwa byega Beverage mu district ya Shema.
abantu kugambirwa kureka bikorwa ngo byegambere kibireho nyuma z'ubwo isimbira mu ishengero kazi bwa Shema district Jakarta Twire abire na Sherra Karuru omurukabo heshema municipality Jakarta garacere yasima batezi bakaruru abicere y'abakorere bakamugita tabayire na shirenge mbakatanuka ku murondero bushagiki abana 30 bijo mukasheshe bagera ngo twenda kutanga kaduka ndizo dukorera karuru aho baka computer twasomeraho nashawe na ndakiciriza abana bari ngo bamurondera karuru kakwata computer tunaza hari yabuseri ndakajira na parliament ekirukumanisa ngumeze magara hanga ekihambo kirakutembere nikikubanza urututu kandi nebyali yakozire atariyo naza kumarira kandi agakayo amitaraje bamwe batura batugambira umanyiso bari kureberaho mwebembezi murungi ningasho barukwenda sima honorable witu Jakarta rwa bukurukuru uyaturikire tunguka akatuletere sipa akatuletere mishomo akatuletera computer abana bitu bakagenda bakazumisha bakamanywa amakuru agashakwa Michael atwakire webare Michael atwakire umushi o president Museveni yashashirire sente zirwaro agakano mu ihangiri ya Kenya yazikwerizoba muri Bwizbwera umuri Kashari mu district ya Mbarara abazirebe basima president Museveni ahabwemba bazisi yabazirire ukubashashura bishare byirwaro ahari agakane mu ihangiri ya Kenya omukoro gokushendekereza omugenzi gift aine mbabazi gwebembirwe sabadiko nowartoma Reverend Canon Turyasingura hamwe n'abembezi b'ekanisa ya Church of Uganda omuri Bwizbwera Kashari Mbarara district Honorable nakoza twebembera twebaza abukani barire gift aine mbabazi emyaka 23 y'obukuru ayise obwire bwa autoimmune ninga shabaserukare bo mu biro kurwanisa ibindi bicweka by'umubiri nk'uko abashaho ababire ni bajanja ba gift bashoborira abantu muri vya gift yazembayo yajyangana nano actually nze ya mukolangako yakomaho nambuza naye ko Mbarara okulya sekukuru Christmas nemugamba woba oli fine osobola okugenda Mbarara nsaga nnyo ne mugamba naye nange ku 25 ngenda kera mvuge nzije kusanga Mbarara ero Christmas ngirira wamwe so gift najja Mbarara on 24th mbandi mirimu gyange neera gift appears at hospital safu na message yoko namulaba bulabi muza ye gift mbade manje nakuba Mbarara nangamba nagenze Mbarara naye nataso So we organized for a referral to Twandikire Baluwa nagende Nairobi, and we still thank everyone who supported the Nairobi surgery. Dr. Joel Washwa ayongera ashobora baziki andwareji kandi ne cyakubasa kugireta autoimmune disease sitegeza umubiri amakuru agacenshwire aho no twagahendera kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian urwo bonero twendeze kuri akunzi no mwaka musya ogwihorere eshaha zabishatu zeki